hasigaye iminsi ibarirwa ku ntoki ngo amaso y'abatuye isi yose bakunda ruhago bayerekeze muri Katari. Aho ni mu gikombe cy'isi cya 2022. Birashoboka ko ahantu uri waba nawe watangiye kuvuga ko iminsi yagiye, ndetse ukanibaza niba Katari yariteguye bihagije. Niba wibaza iki kibazo, igisubizo ni yego. Ijwi ry'Amerika rigiye kugutembereza kuri amwe mu masitade akomeye kandi mashya azakinirwaho iyi mikino ibereye bwa mbere mu burasirazuba bwo hagati. Bahaye ikaze. Kuri iki cyumweru tariki ya 20 y'ukwezi kwa 11 saa 5 za mu gitondo nibwo ruzaba rwambikanye umukino wa mbere uzahuza Katari yakiriye iki gikombe n'ikipe y'igihugu ya Equateur. Amakipe y'ibi bihugu byombi azakinira kuri stade ya Al Bayt. Amasitade mashya yose hamwe yubatswe ni 8, niyo azaba akinirwaho imikino 64 n'amakipe y'ibihugu 32 azitabira iki gikombe. Muri zo inini cyane urebeye inyuma ni Russell n'ingi ya Al Bayt izakinirwaho umukino wa mbere wa Katari na Equateur. Imwe muri izi stade nshya zubatswe yitwa Al Janub, yashyizwe ahari indi stade itari ku rwego rwo kwakira igikombe cy'isi. Isakaye mu buryo bugaragaza ko yahawe ishusho yerekana ko Katari ari ubutayu, kuko uyirebeye hejuru ubona ko yakozwe hagamijwe kwerekana umucanga twese dusanzwe tuzi ko urangwa cyane mu butayu. Iyi stade niyo izakinirwaho umukino uzahuza Ubufaransa na Australia kuwa kabiri tariki ya 22. Ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 40,000. Indi stade izakinirwaho iyi mikino ni yitwa Al Rayyan. Iyi izakinirwaho umukino uzahuza ikipe y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Wales kuwa mbere tariki ya 21. Amenshi muri aya masitade yose agiye afite ubushobozi bwo kwakira abantu 40,000. Indi stade yubatswe kubera iyi mikino y'igikombe cy'isi ni yitwa Al Tumam. Ni stade bivugwa ko bibereye kwirebera hejuru nko mu ndege imanuka yitegura kugwa ku kibuga cyayo. Ikitandukanije n'izindi ni imiterere yayo, aho hejuru hakoze nk'ingofero gakondo zitwa gafia zikunzwe kwambarwa n'abagabo cyangwa abahungu bo mu bihugu by'Abarabu. Iteganijwe kuzakira umukino uzahuza Senegal n'Ubuholandi biri mu itsinda A ihuriwemo na Katari na Equateur. Kuri iyi stade kandi biteganijwe ko hazakinirwa indi mikino yo muri kimwe cya 16. Umaze kubona izi stade, nta gushidikanya waba ukigifite ko Katari ifite ubushobozi buhagije bwo kwakira igikombe cy'isi, kabone nubwo amahirwe yaba ihabwa yo kuzagera kure ari make. Reka noneho tujye kuri stade ya Education City yubatse ahantu ikikijwe na za kaminuza nyinshi. Iyi yitiriwe uburezi izakinirwaho imikino 7, hanyuma ikinirweho na kimwe cya 4 kirangiza. Indi stade burangiranwa isanzwe izwiho kuba nziza no gutanga isura nziza kuri Katari hagendewe ku kuntu yubatse ni Khalifa International Stadium. Iyi stade yubatswe mu mwaka w'1976, ariko muri iyi minsi yakozweho imirimo myinshi yo kuyivugurura kugira ngo igere ku rwego rwo kwakira igikombe cy'isi. Yongewemo kandi imyanya igera ku 12,000 yose n'amatara agezweho kandi ajyanye n'igihe. Niyo stade nini yabaga muri Katari yakundaga kwakira imikino irimo iya Olympic. Amakipe y'Ubwongereza na Iran niho azakinira umukino wabo, ni naho kandi hazakinirwa umwanya wa 3. Indi stade izakira imikino ni yitwa 974. Wabuzi aho uyu mubare waturutse? Mu bijyanye n'itumanaho rya telefone, buri gihugu kiba gifite umubare cyangwa kode ugomba kubanza kwandika muri telefone yawe mbere yo kwandika nimero y'uwo ushaka guhamagara. Urugero, niba nshaka guhamagara inshuti yanjye cyangwa umuvandimwe uri mu Rwanda, ndi hano muri Amerika, ndabanza nandike akamenyetso ko guteranya, ubundi nkurikizeho umubare 250, noneho nandike nimero ye ya telefone. Ni nako kandi nzabigenza ninshaka guhamagara i Burundi, uretse ko ho nzakoresha umubare 257.
Niba rero ushaka kuzavugana n'umuntu uri muri Katari ngo akubwire amakuru y'imikino, wumvise umubare 974 witiriwe stade yaho, uzabanza kwandika mbere ya nimero. Ariko nushaka ntuzigore, kuko amakuru yose y'uko iyi mikino izajya igenda uzakurikira ku Ijwi ry'Amerika. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.